Zdravo prijatelji, evo jedan brzinski izveštaj iz mog zasada oraha, malo da pričamo kako je stanje u klopkama, klopka za uzeru i klopka za orahovu muvu, pa da krenem, da vam pokažem šta sam našao i kakvo je stanje. Evo ovako, ovo je kao što vidite klopka za orahovu muvu i evo, znači ima prvih primjera. Pitao sam se kada će da se pojave i evo tu ima još jedne, samo trenutak da okrenem. Evo vidite. Znači ova klopka ima dvije orahove muve, do sada ih nije bilo, znači zadnje 2 dana, evo 2 komada u ovoj klopci. Pokazat ću vam kako je stanje u onu drugu klopku, pa idemo tamo da vidimo. Evo ovako, ovo je druga klopka i evo vidite ovdje u centru orahovu muvu, vidi se ova prepoznatljiva žuta tačka na leđima. Tako da, eto, da kažem, za ova 2-3 dana imam nekih 3 primjerka orahove muve. Ja ne vidim više ovdje. Jedno je ovdje, ovo može da bude, ali delo mi kao da nije, pošto nema onu žutu tufnu, ali može da bude. Tako da kažemo da 3-4 primjerka orahove muve zadnja 2-3 dana. Tako da uskoro mora se razmišlja za neki tretmančić. Sad ću da vidimo to kada će biti, da li za nedelju dana ili za 10 dana, ali uskoro mora da odradim tretman. E sad, što se tiče za uzere, imam jedan zanimljiv fenomen. Ovdje u ovom zasadu zadnjih 8 ili 9 dana nije sam uhvatio ni jednu zauzeru. Zašto ih nema, ja ne znam. Prvo sam pomislio da je možda kako se zove, mamac, da je jednostavno ostaro i da više nije feromonski mamac, da nije delovao, a onda sam za to uzeo i stavio nov. I evo, nov je već 3 dana i dalje nema. U onom drugom zasadu je slična situacija. Tamo sam u zadnjih 8-9 dana, mislim da ukupno 2 zauzeru uhvatio. Tako da možda bude da je zauzera završila svoje za ovu godinu. Ja se nadam da je tako, možda nije, ali eto da kažem, nadam se. A možda samo zatiše pred uluju. Vidjet ćemo. Ja ću objaviti video i sa budućim nekim izvještajem, pa ćemo da vidimo kako stanje. Tako, toliko od mene. Pozdrav!